Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda abarirwa mu magana baraye umuhanda Kampala Masaka bategereje ko Perezida Museveni mu bikorwa byo kwiyamamaza atambuka umubyigano w'ibinyabiziga ubuza imodoka kugenda burinde bubakiraho. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko imodoka zatonze umurongo ukareye cyane kilometero 30 kandi ngo zahagaritswe kuwa mbere saa 9 ariko zagize kuwa kabiri mu gitondo zikiri umuhanda zitaragenda. Iki kinyamakuru cyavuze ko kuwa kabiri mu masaha 4 za mu gitondo polisi ya Uganda yakoresheje indege igenzura ikintu cyaba cyatumye ibinyabiziga bingana kuri yabihera mu muhanda. Kuwa mbere Perezida Museveni w'imyaka 81 yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu turere twa Butambara na Mpege biba ngombwa ko imihanda ifungwa ngo aganirize abaturage mu muhanda. Polisi ya Uganda yari yahaye amabwiriza abashoferi ko bakwiye gukoresha umuhanda wa Kasanje na Kauka. Kubajya Kampala naho abajya Masaka basaba gukoresha umuhanda wa Gomba Sebabure hagamije kwirinda umubyigano w'imodoka. Abo bashoferi ngo banze kunyura muri iyo mihanda banga ko bazagura n'umunyereri kubera imvura yari yaramutse igwa imeze nabi cyane muri Uganda. Aba bashoferi bavuze ko barajwe mu muhanda no kuba barabafungiyeho imihanda ngo Perezida Museveni atambuke, ariko polisi ishinzwe umutekano mu muhanda yamaganye amakuru yavuze ko ubusanzwe Perezida yatambuka bafungwa umuhanda kanya gato igasanga barajwe inzira n'abashoferi bumva nabi banze kumvira amabwiriza y'abashinzwe umutekano w'umuhanda bagatwara uko bishakiye. Abanyamakuru barakeka ko uyu muvundo waraje abantu mu modoka ngo batewe nuko Museveni ava mu karere ka Mpigi yageze hafi ya polisi ya Mpigi agaca akabogi mu muhanda rwagati ashaka kuvugana n'umubare muto w'abaturage agafunga umuhanda munini Kampala Masaka. Kandi mu mashusho yashyizwe hanze ubona ko ahantu nta kintu gifite ishusho y'imodoka cyabonekagaho amashusho abasha gufatwa. Umushoferi utwara abagenzi muri Nyagombe Kampala yavuze ko mu muhanda wa Mpigi Museveni ihagazeho ibintu byapfiriye kuko bahagaritse guhera saa 9 z'umugoroba. Abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni bavuze ko ihagarikwa ry'amasaha menshi mu muhanda ryateye ibihombo kuko imodoka zavuga cyane ndetse gahunda zapfuye kuko babashije kuva za Mpigi bajya Kampala bageze nimugoroba nka saa 1 kuko kuva saa 9 bari bahagaritswe. Kandi Museveni amaze kuvugana n'abaturage ba Mpigi yari yicaye nabwo ngo bafunze imihanda kugira ngo nuko atambuka nta nkomyi. Abo barwanya ubutegetsi bwa Museveni ntibavuga ko guhigama kugira ngo atambuka ari ikibazo, ariko bamushinja ko atarangije umuhanda munini Busega Mpigi wari kugabanya ukajagari k'imodoka mu muhanda mike kandi mito. Imvura yabaye igikenya kuri uyu wa mbere ngo niyo yabaye nyirabayazana uko imihanda isanzwe ikoreshwa n'abaturage yari yanyereye bituma abatwara ibinyabiziga babura uko bajya guhangana nayo kuko imwe ikunze kuba inyerera kuko ari y'ibitaka. Hari umunyamakuru wavuze ko yaragiye kuvuga amakuru ariko akaba yaraye muri uwo mubyigano mu modoka kugera mu gitondo. Hanyuma ariko kandi mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza muri Uganda bikomeje, bamwe mu banyayuganda cyane cyane bo mu ishyaka NUP ryacyaguranye bakomeje kugaragara muri ibi bikorwa bafite ibendera ry'igihugu ibiteje impungenge ko hashobora kubaho kurikoresha nabi. Polisi ya Uganda yatangaje ko ibendera ry'igihugu ryakoreshwaga na mbere muri ibi bikorwa gusa kuri ubu byaruje uko byari bisanzwe mu bihe nk'ibi by'amatora. Yavuze ko bari impungenge kwikoreshwa nabi ry'ibendera ry'igihugu, yibutsa abantu ko ari itegeko rigenga ikoreshwa ryaryo rizwi nka National Flag and Memorial Ensigns Act. Iri tegeko rigaragaza uburyo ibendera rikwiye gukoreshwa, abemerewe kurikoresha n'amabwiriza agenga ikoreshwa ryaryo. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Rusake Kituma ati ari itegeko rigenga ikoreshwa ry'ibendera n'ibindi birango by'igihugu, abaturage bagomba kumenya ko ari amabwiriza agenga ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Yongeye ko ari ibendera ryaziritswe ku nkingi z'amashanyarazi ibintu hisi bidakwiriye, asaba abaturage kubaha no gukurikiza ibirango by'igihugu kuko ari byo bigaragaza ubumwe n'ubuhangange bwacyo. Ati n'ubusabe bwacu ko abaturage bakurikiza amategeko kandi bakubaha ibendera ry'igihugu. Si ngombwa gufata abantu bose ngo tubafunge, ahubwo dukwiye kwigisha no gusobanurira abaturage. Itegeko nshinga rya Uganda rishyiraho uburenganzira bw'abaturage bwo gukoresha ibendera ry'igihugu, kurihesha agaciro no kuryubaha. Umunyamategeko Abubakar Sekanjako yavuze ko ikoreshwa nabi ry'ibendera ry'igihugu ari igihe ryakoreshwa mu bikorwa bigamije kuritesha agaciro cyangwa se kurisebya. Agaragaza ko kurikoresha mu bikorwa byo kwiyamamaza bitagize icyaha. Ku bijyanye n'ibihano, amategeko ya Uganda ateganya ko umuntu uhamijwe icyaha cyo gukoresha nabi ibendera ashobora guhanishwa ihazabu ingana n'amashiringi ya Uganda 240, ariko bisaba ibimenyetso bigaragaza ko yari agamije kurisebya. Naranganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baraswa umuryango w'abaturage urwanya imvugo zibi urwango Asaderi hashi wishimiye ihagarikwa rya Jean Sylvain Ekenge uri umuvugizi w'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, ariko usanga bidahagije akwiye no guhanwa kabaka abarore. Mu itangazo ryahise agaragara kuwa mbere tariki ya 29 Ukuboza, umuvugizi w'umuryango Ruhari Manesa yamaganye amagambo avangura avuzwe n'umuyobozi mukuru mu gisirikare ku itariki 27 Ukuboza kuri RTNC yibasira abatutsi. Umuryango wizera ko guhagarika umuyobozi bukazi gusa bidahagije, baramagara abayobozi ba gisivile n'igisirikare kumufata ibihano by'intangarugero cyangwa se agakurikiranwa n'inkiko kugira ngo hakumirwe imvugo nk'iyo yakoresheje mu gihe umutekano ukomeje kwangirika mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango kandi wongeye gushimangira ko wiyemeje kurwanya uburyo bwose bw'imvugo zibi urwango. Urahamagarira kandi inzego, itangazamakuru, abavuga ari kijyana n'abaturage kugira uruhare mu kwimakaza amahoro arambye ashingiye ku bwubahane, ubutabera mbonezamubano n'ubumwe. Jean Major Sylvain Ekenge yahagaritswe ku mirimo ye n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ndetse n'umunyamakuru wamuhaye ijambo kuri radio na televiziyo y'igihugu
nawe yahagaritswe ku kazi. Iki cyemezo gikurikira amagambo yavuze mu kiganiro yatanze mu mpera z'icyumweru gishize kuri radio na televiziyo y'igihugu cya Kongo RTNC yafashwe nk'ivangura ryibasira abanyekongo b'abatutsi, aho yasabye abantu bashaka abagore b'abatutsi kazi kuzajya babanza kwitonda. Nyamara ariko perezida w'umuryango w'abatutsi wo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa David Karambi Fati yasabye ko General Major Sylvain Ekenge atabwa muri yombi kubera kwibasira muri ubwo bwoko. Ubwo General Major Ekenge ari kuri televiziyo ya leta RTNC yavuze ko gushakana n'umugore w'umututsi kazi bisaba kwitonda kuko ngo batabyara nabo badahuje ubwoko. Tariki ya 29 Ukuboza Karambi yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'umuryango Antonio Guterres iwari wifunguye mugaragariza uburyo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwibasirwa. Karambi aragira ati nubwo leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo umuntu tubona bidahagije bitewe n'uburemere bw'ivangura n'iheza ari mu magambo mabi yavuze ku bwoko bw'abatutsi. Uyu munyekongo yatangaje ko mu gihe intambara ikomeje muri Burasirazuba bw'igihugu amagambo y'umusirikare ukomeye nka General Major Ekenge ashobora kwinjiza ubugizi bwa nabi bukorerwa ubwoko bw'abatutsi bugasubiza inyuma gahunda z'amahoro. Yasabye umuryango w'umuryango gutanga ubufasha kugira ngo General Major Ekenge afungwe agizwe mu rukiko rufite ububasha bwo kumuburanisha, kandi ko bandi bavuga amagambo nk'aya bakwiye kwamaganwa ku mugaragaro abaturage basirwa bakarindirwa umutekano. Ati yashingiye ku masezerano y'umuryango w'ubumbye ndetse n'imyanzuro y'akanama k'umutekano mu gukumira jenoside n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Turasaba ko mwagira uruhare mu gufata ku kanya uwatangaje ayo magambo no kumukira inzego z'ubutabera zibifitiye ububasha. Umunyamakuru wa televiziyo ya RTNC wakirije General Major Ekenge mu kiganiro Joseph Oscar Mbari Kahije nawe yahagaritswe by'agateganyo mu kazi kubera ko yemera ko amagambo y'umusirikare atambuka. Hanyuma ariko kandi umukuru w'umutwe wa Museveni yatangaje ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba avuga ko barimo rwo kubohora Kongo nini yose. Ni mu gihe ari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo naherutse kumvikana avuga ko bagomba kurwana kugeza bohoye ahafashwe n'Ventura hose. Mu nama y'abakuriye umutwe wa Museveni yabaye kuwa mbere Goma yo kureba uko umwaka ushize wagenze n'uko biteguye ubutaha 2026. Umutwe watangaje ko Colonel Inanga ukuriye yagize umwaka wa 2026 ikimenyetso cy'insinzi. Itangazo ry'umutwe risubiramo Nanga avuga ko bazubakira ku gisirikare cya Ventura bifuza ko kibishoye igisirikare cy'ejo hazaza cyubatse gifite kinyamfura kandi kitarangwa n'ibikorwa bibi. Akomoza ku rugamba barimo yavuze ko izuba rirasira Burasirazuba ko nabo bazabura umuriro umurikira Kongo. Uruhande rwa leta ya Kongo rwo igisirikare cya Ventura n'ingabo z'u Rwanda zikigize nk'uko baherutse gusubirwamo n'umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge by'u Rwanda rwakomeje guhakana. Ni mu gihe kandi Colonel Nanga avuga ko intego yabo umwaka uje ari ugutsinda intambara. Ekenge nawe yumvikanye avuga ati tugomba kurwana, tugomba kubarwanya kugeza tuboye hose. Uyu munsi yafashwe n'Ventura. Aya magambo y'impande zombi arimo kuvuga mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati yazo iduha bimaze amezi arenga 7 ntacyo bigeraho gifatika ku rubuga mu guhagarika intambara, ndetse ubu bikaba bisa naho byabaye bihagaze. Aravuga kandi mu gihe intangiriro z'ukwezi ba Perezida wa Kongo Kinshasa na Paul Kagame w'u Rwanda basinye amasezerano y'amahoro Washington bari ruhande rwa President Trump wa Amerika mu muhate wo kurangiza iyi ntambara no gusenya umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera muri Kongo Kinshasa. Hagati mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu bice turi mu nkengero za Uvira havuzwe imirwano mpera z'icyumweru gishize ndetse n'ejo kuwa mbere. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko mpera z'icyumweru gishize cyishubije uduce twa Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri mu teritwari ya Fizi mu ntera igera kuri kilometero 30 mu majyepfo ya Uvira. Nyuma y'imirwano yashyamirije n'urwanya Museveni ruhande ntacyo rwavuze kuri ibi. Imirwano ikomeye kandi yavuzwe kuwa mbere mu duce twa Ruanga ndetse na Kigongo hafi ya Uvira ituma abasivile batari bake bava mu byabo nk'uko ibinyamakuru muri Kongo bibivuga. Bimwe muri ibyo binyamakuru bisiramo umuvugizi wa FARDC muri ako gace avuga ko ingabo za leta zirukanye abarwanyi b'Ventura muri Ruanga na Kigongo. Ibe Ventura nta kirabivugaho. Amagambo yo gutsinda intambara na tugomba kurwana arimo kuvugwa n'impande zombi mu kigera cy'amarenga ko umwaka mushya uri imbere. Iyi ntambara Burasirazuba bwa Kongo ishobora kudacogora nyuma yo kwitangiye kuvuga mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo umutwe wa Ventura afataga imisozi ya Runyonyi na Canzi gakomereza Bunagana muri Kivu y'Amajyaruguru. Mabwire kandi ko umutwe wa Ventura kuwa kabiri wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo bashaka kwigarura agace gakungaye ku magaciro ka Rubaya. Amasoko y'ikinyamakuru bwiza cyo mu Rwanda muri Masisi avuga ko kuwa kabiri impande zombi zaramutse zirwana mu gace ka Katugunda munsi yabo ku Mbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi ndetse na Gatongi. Indi mirwano kandi ngo iramutse ibera hagati y'uduce twa Gatovu ndetse na Muhayirwa. Kwa mbere nayo imirwano yiriwe ibera mu duce tugize segiteri Gatoyi. Amakuru yavuze ko ry'ingabo zirwana ku bandi leta ya Kongo zubuye ibitero muri kaya gace mu rwego rwo kwisubiza agace ka Rubaya gasanzwe gakungaye ku mabuye y'agaciro mu bwoko bwa Koruta. Biravuga ko abasirikare bakuru barimo General witwa Kijingi, General Mangara, Colonel BNB wa FDLR Senarede, General Mutayomba, General Machano ndetse na General Mangarazi bahawe amafaranga na leta ya Kongo kugira ngo bace kwigarura kariya gace. Iyo mirwano kandi ranavugamo ingabo z'abarundi. Amakuru agera muri iki kinyamakuru avuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri Ventura yashoboye gusubiza ingabo za leta inyuma zigeze muri metero bibarirwa muri 30 vuye mu duce imirwano yaberagamo.
Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ziba muri no barandika murasa umugabo mu ntara ya yishe icyoka cya metero hafi 5 cyari cyamuririye imbwa ajya kwirega kuri polisi yatse ku igare iyo nzoka yishe ndetse n'imbwa yari yishwe n'icyo kiyoka agamije kwirega kuri polisi yuko yakunze gutaka cyane ko inyamaswa zo mu gasozi zibonera inzoka zikabarira amatungo bakanga kumwumva. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko umugabo Charles Otieno yavuze ko yari yagiye guhinga agasiga imbwa mu rugo zisanzwe zirinda n'amatungo yo mu rugo ubwo ari mu murima ngo bumvise inkoko zisakuza mu bibuti ndetse n'imbwa imoka cyane ajya kureba hura n'imwe muri zo yirukanka ihunga ikurikiwe n'ikiyoka kinini abura amahitamo ahita kica. Otieno yavuze ko mu cyaro batuyemo cya Ruoka muri segiteri Segomere abaturage basanzwe bahinga bakurirwa n'inyamaswa cyane cyane inkende zo n'ibigori. Uyu mugabo yavuze ko ubusanzwe imbwa arizo zirukana inkende mu murima uko ikigo kirinda inyamaswa z'agasozi cyabuje kwica inyamaswa. Otieno yavuze ko akibona ikiyoka cyamuririye imbwa yumvaga nawe ko natakica kimwisasira birangira kishe ari uko yanga ko azashinjwa gusagarira inzoka. Intumbi yacyo yayijyanye kuri polisi n'iyimbwa ye agamije kwerekana ko yabikoze yitabara n'amatungo ye. Ikibabaje ageze kuri sitasiyo ya polisi ya Segomere abapolisi banze kumwakira musaba kujya kwirega ku gihugu kirengera inyamaswa zo mu gasozi ariko buri kimugezayo. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko umugabo Otieno n'abaturage batuye mu mudugudu umwe nawe bamuje kujya kwitaba ikigo kirengera inyamaswa kuko ngo bazamufunga ko yishe inzoka nyamara imbwa ye ntikigira icyo kiyivugaho. Muri Kenya inyamaswa z'agasozi kumewe n'iki kigo kuko bitemeye kuyikumakuma kabone n'ubwo yakononera ariko abaturage baturanye na Charles Otieno bivuga ko muri iki gihe ibiribwa byahenze batareba inyamaswa zirya na bike bari basanzwe bacungiraho kuko bataka inzara leta ntigira ikibamarira.